Enti TikTok as friend transfer with ya NDC Portia. I was a police for 8 minutes tum. E fa nsem bi a obeke kan ye. Ese maami agiman kunadu Rollins. Ni wona wo no. Samira Bawumia ensa wase bi no. Omo just allegations no. Ye nche NDC Portia entum. Na face no. Na see wonya miss call. Me man chire bondo a chire wadwen ama me e wo comment section. Hi Penyah block media. Mess was say ni di mo. Obe like video no other my subscribe button so na ba click notification icon no for latest update abechire wa adwena ba me e wo comment section. Best also baswa no share of us anya bi ahye. Eti okrom here e dey tell say former president of Ghana Jerry J Rollins na yele maami agima Kunadu Rollins enso atwa na no se do. Eba media so na se ya twene sere basa obia e share review e opinion de onim e fama me no na obia e kan de. Out of nowhere anyone say NDC Portia abia live. Na live no an wo tirim say oh it is alleged Samira Bawumia maami ni won onim hu bi efiri say maami no e de no bo Samira Bawumia and wawu ono NDC Portia no otu maami no fo say maami no twiri Samira Bawumia ho but maami na ntie ene say maami no akwahia ni won enti ono de obelieve say Samira Bawumia ye Bawumia na yere no onim maami ni won hu bi Samira Bawumia ye maami agiman kuradu wo yi maami onyale ntechima ba bibia enra da dua ne bedini kopie Rich Hospital bedini kopie maami yetima to na nanim wonse to ya maami agiman kuradu emprempre bia uba una na tem bia betena social media ha me catch you say bow don ho abobe no ena so be ma wawu ntan ya maami agiman kuradu nka ye wantie wa akra yo ni oka akra yo de ni social na okasa ya maami agiman kuradu Lawrence o asanya o tibi o hefa who den unyi bi mfru nka bi hye watu ananan mo wonse do wo is alleged say Samira Bawumia ni hu bi na ense we na NDC Portia ake kan ye no eno ana TikTokers no kire say there be this word allegations won't mean can see me fala sana fa ho ni na e water place for it me invite na obe kire nsem ba bi hu say Samira Bawumia ekum amna say de ade Samira Bawumia ye ya mam no wu ye nti o kire say o ka ho bi no obe kire me ntie Ghana Police Service Yewra Christian Teteyewonu. His Excellency John Dramani Mahama, Mutaka, Yoko Boss, Raymond Acha, Yetri and Safremu, Cecia Fremo, Aya Lodina Ba Mahama, as you are changing the Ayano. NDC Portia was see no jinaho, and the Emma Miss Samira, Edia Drogu, Nana Konedu Adrianim, Emmanuye. Wasi no anu jina ho na nakwanedu agimai ene Samira kodidi eno namso ene ye maame wanya ne baabi ko mumie ntie no emrai ya maami agiman kuradu wo Samira Bawumia ni one ne kodidi ye Samira Bawumia wo poma tentante samate wasi ye maame Samira Bawumia wono ene kun ye maame kwanedu agimai Rollins wani ni kodidi ena maami ni ewuye asema alodi na ba Portia wo kano no ehiafo ma ayesa monwene mo ho mo fa mo fo ana mo kansem hunu bi a kyerese ebe pia fili mo numo aba ada na ehiafo ma monwene mo ho saa sesia de wato anum ton enya allergy biem wo se na wugina ho ene ya maami Samira ene ya maami Kunadu agimai edidie o makodidi ena Samira ekumaame no wo ba be kirem yesrewa Yewra Teteyewonu a police fuwe Ghana Police Service munye the needful na hate speech na sa hate speech na Yewra Mahama obeka ho asam ebia nie wo hui enso oka ho asam wo di asam ehye obi maame kon ya maame Kunadu agimai Rollins wanya 76 good years maame no wanyini ena Awurade ato ne nsa afre no Bible kura ka say yemfie na eya dioson ablu sompon ene diowotwe na se mami nyame aboa no na wama na di nchene enya 76 good years no awu a wo se Samira Bawumia otene baby ene na kodidi ento ane na eku no won na eku mami adai ena lodina sa lodina Portia we wo ha adwensa ada na aka nsema kese sa enti Ghana mpanyimfo apolisifo muhu sa lodina Mahama we odinsem hunu ewo app yi so ana muhu ya na ana edina danu so ntina mo mpesa mbeche no se yobi na kan ya enkama kwa fa no 10 so
so obi na ka sa asem kese o ya enkade akura nche no kasa blenka nipa no otwenim yesra ma amunye the needful emam me afa ya dwene ema so kura asem ye selective justice e wo man Ghana nim munye the needful na mkofa sa abaye we no ma kire dukula Samira Bawumia edi kun ye maame kwanadu Ajimai Rollins hey ehia forma there be Merase Ghana police one national security 2 Omampani Mahama John any NDC abemu penifo eka ho 3 sa ababa wawe e free ene enkwankosi Monday na wasem wa picking up tietia ensam na wakeka no e free ene ekosi nyankopon eya adomu a Monday die na wasem wa picking sa ababa wawe up. Hey, Portia, so whatever you call yourself, we just cry some what? Sign this new Portia, we just cry some so what? So what you what's not broom and more baby, and what's not broom and more wood chimino. So be and two for your chimino what? When this is for a bit made do matter more, I can't some whom they go so. Then yeah, I baby the attempts what I say. Ube Jack say, Samira Bawumia and the Kume, JJ or unim furniture si do ate kwasi ya bet so unim nyanta unim do ka na me am yesa Samira Bawumia da so tse sa asem yesu a on take action na ka kan wie na nkobe fa do kogina akọ se be se ko che ne ba bia akọ poison na se be bi okukun na se ka betimia wo de otu mutima kura na se na atom ne nsenhu kwasi ya wano te da be bruni wano te da be wano twi no wano ti twi da be ya wo ba be kasa ara be kansem wo jale won ara bi za apono se ate ye nyina ye de ne hwade o toti asem ye de ani ene hwade master da wudi nsenhunu din kwase asem ne mwosem bia ya nka wo kasa nipa suru ni obi ansuro wo jimi na wujimi ye nyina wanu ye de kasa ne bio ye nyina da ye wanu ni bia kra ya asante fokra no ya ka anu atu na wo bruni abo ete so kurasi ni be ate so hu fi wate kwase ya wo ye hwan Sam George na wanya na udi na tema ande obi amfa wande mu dem NDC fontokwa but for Samira Bawumia asem mma meka se woni kumobi kwasi aba woni nipa ekwa efa so kumobi wo kra de sika show say twa akwam ne kra ubetimi woti bunu akura na se ba bia wuchimi ho saa na enkura obabasie enkura asem no bi wano agba o kasa ni how o kasa se de ensuo na gina wadwum crazy na gina wadwum kwasi ya unim nyansa on Samira Bawumia pa ayama mi Ajimai kwadu wo ni Samira Bawumia ni hu bi oni ni ko didi ye Samira Bawumia wo mpam atentate enye di hie ni fa ya adwade why enye di hie ni fa ya adwade enu me say fa ya adwade ene bebo wo na o ga na ha no mo the insecurity nya de ade abegin semu just amemon enko hie na onim ye ko election mu no ananasi ebeba onyum Mahama is a hope just say Mahama is a hope no e convince ni pe be na wo mkoto aba no e Mahama na ha say na masi ko a TikTok bi eni nasi abekla so chim say he sa nasi ni ba kro boss anyum nyame ntua ne ka Woo musician crowd compose sa Mahama is the hope e de ma jo Mahama wo campaign time. Why you Ghana bro papa. Why you Ghana bro? Mahama is where the hope. How is he the hope? How is he the hope? Abaya woni die onima ye tricycles. Ye wo Ghana hana do mama udi ayi abubo ya ekoma ayi hospitals so omfanye ambulances. Ye wa ha yanka bi anhyem ye hu ya nkonya hene na wo de ayi abobo ya be sisi wo se e de ayi nchansi edra ho se ye mfa koma hospital wo mfanye ambulances wo yonku ba ya okra best over 3,000 ambulances e be ku o man mu de wa hu. Don't you learn? You see, education has no end. It's all about say wo kwakotena classroom ye nam wiase ye sua de social media was so yesua de utimi hu obi
content bi utimi sua bibi film obi foto obi utimi sua bibi film John utimi sua hwe ewo amamu time on another by an ambulance say wo Ghana me say na 30 I stand to be corrected but then also Nkwa go fa ambulances bra. Go fa friend say abobo ya. Enu kana fo dwa wo ho a na ye didi mu say papa ye be yi na free so. No onko pe baby ta. Ni ye tu free so. Ye tu free so di ni so adwajo se Ghana for mesremo makosua de mahusa mamu na me de pa first na nye me de papa na bremo me be reset your man me be shisho man ye 24-hour economy e de ben ena Ghana for omo a adwene no ayemre se kontomre aye de akaja no Some short memory, Ghana for no, and Uncle to about the man. Fine, ya to about man. Also, be reset Ghana. Resetting young me that sorry, I was with the Abobo Yabre police for Ghana for. I mean, can you think far? Can you comprehend what this friend is saying? Adia President Ayi Abobo Ya say. Why Abobo Ya, Mr. President? Amongst all the vehicles in the world, when you bibia say abobo ya, His Excellency mani sound, mami musa. Is it say we not now? Ufri so into what we are so addicted to tricycles. Why are addicted to tricycles? Because from a friend say abobo ya to Pragia. Ghana for munko pe video ni bi nhwe munko pe video media minim said ya ye di ayi video to ye chi inti media asame ba ma be ka ho asem Pragia na His Excellency Mr. Resetting Ghana odi akoma police for sa o mfa enye adwuma na wo police ni abakotena Pragia mu se tipa bi ehun from agu hu a baby a Pragia ni be page wa akoto no wo sorry na wo 16 etutu a wo mu wani ada ho Mr. President why what's na Pragia mu da me matina bi mu da the experience me nya ayi nti no me mpe mu tena sa tricycle no se wutina saloon car ukra ekitwe wo speed kakra na power wo go say wo so say ya wutimu kwa na wo yam hihye eno no akoso sade abre police force omfanye we e dey life ni from abobo ya to Pragia. Mr. President, can't you do better for this country? Again, we get to saw my own free. See so free bolly. And Nigeria more free. Me busa o, many in San Waya say busa. Free Nigeria and I say free bolly, which is which? Because the way one moment no, insist so money. Insist so money cry. October munyewe. October munyewe. Nothing is happening. It's in kaye bibi na yen kasa ai papa yi me first shot good. Pragia. Indeed you are the hope. Indeed you are the hope. Me I don't have anything to say. Munye hope ah. So the hope for Ghana. You will not do this. You will not bring Pragia for police officers to use. And no, I'm sorry, I'm going to from Penyah. Mahama is the hope. You are the hope. You are the hope for Mother Ghana. Hey, John. Debbie. One more bon. Can. Felix Ofosukwachi. Me say ni latest car mi ye.
any mani ko sua we I'm say wow crofo yi rekash when I catch us money swine the cars apapam afefa expensive luxurious cars kota bobo ya e dey abre police for some panya adwuma police for eto jemara na nado mudan twetwebo na matsena mu for decades na nado baby sisi cotes nice ones e dey amamo Emma mo cars Emma motors, Emma jeep, like me who de men can another man money in a helicopter crowd man be. Look up to about the TIMPP. Yamu penny, yen chenny for, yen chenny. Would your moon power mine and Kosovo? Yen chenny. And draw na me, was it TikTok? Kwabna mafu, any ye, Kwame Kumatikasi. No moka John buy or I dear no buy no yen journalist no dear was what the may biano or the mamma bia NPP a dear monya dear or hono bia. I was ashamed of you Kwame Kumatikasi woni a Jacobna I may say Jacobna Mafu. I was ashamed of you people. Into ye mo bedinti so obi bano obu mani ye kra ye mo bedinti no mo ba ye campaign na mo titi mo radio stations so na mo din sem na mo cancel fufu ni pa no ho because of say NDC Portia on be mo miska de sheboto na mi busa wo Kwame Nkrumah tikese etikese de enka enyansa nko a wuti na wo se etikese no enka enyansa nko a sika na waji jo mama be odi ama unu a wo dia shoboto mu Kwame Nkrumah tikese bi busa wo be dinu for how long wo be di sika no for how long Kwabna mafo sika no na mo say wo Kwabna mafo what say Kwabna mafo wo say na na ado aye ni tiri wo hyenhyen say e de be de wo use pen bi mi refi wo tete mo radio stations no so ya na mabo bodam ho mo bodam ye ka senka mumu journalist kwa mo na mo be buanka mo nanko ama oman atumpon de mo be dini kakra mo be hye mbotom nti no eno credit ho kwa na mo kata moni na mu twantro onyame ye betua mo kama akoma na NPP de omo nya de wo ho omo de omo pa omo man sika nhye ye botom jo mama oba wo mo sika se de mo kana amamu ya obu eye pragiano de abre police force mo fanya adwuma no eye na nado ba ya osisi adai kama de ma police bono na enye na nado sa adai no o kono wo de beko achim ni krom chebi e ho no de beko obetutu dan ne de akogucho chebi ana. You people are mad. You these radio presenters you are so sick in your mind. Can include tikesi no kase bono samna ne tikesi eri age uti kono nyansanim sa video na mi hu ya wo kasa asem na mi hu se uti no enye tikesi eri age tikesi jimi ne wom die mo de be hye botom nti Chira wa adwe mame e wo comment section aha Penyah Media agra